ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Deputy Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council, uba pensngain NSM ulapan pau ke jing sngau lengo halor ke jing mi jendat ki MDC Jongka Liang Persya na yeng dorbar. Ula ong ba ula de pensyai lut barok planya ki mat ki bagi sngau artetin hakabaya day bat ka Elaka Administration Amendment Bill, bat barok ki layahun ya kata ke jing pensyai hinrei ki dawa penban ban pha sya ka select committee bat hadien kata ki mi jendat penban na yeng dorbar. Haji dia berkai ke bah dia mentan apa ke house ke bagi perlok nak kalian yate kimi no nak house ke bahadu mentan kadang confuse halor kai kan ori ngan suka ban brief vi kendiat bahadu mentah kisnong kitau idong baper Kidong baper. Kim don kanu ka administration rules bakin trikam hagi dor barsnong hagi dor bardong hagi seng samla hagi seng longkmi nila atem mensua banwanra daga village administration bill kabarong very lengthy. Tendai namar kidon kat tukan ni ki observation. Ibangi masyu ia kaban nang perkhat ia gitu ki jinat. Baro ki badon haka PAP. Ka isi adin bakala study bahaya ka ilaka administration act kakandai spa kandai puwei. Kapala tahu na paragraph 3F. Kapala mention tu aga 3F ya ka village administration. Ka executive committee ka siem ya karnai ban beno no. Ya ka jinga dei berka administration aki shnong katu kan nei ki bentai ki bakongsan. Ha ka ne ka ilaka administration amendment bill arhajar apply. Bar hang ni ngila besu ya kador barsnong kador bardong kaseng samasnong kaseng longkmi ya ki rukom trikam ki jongki na besuru ka bagi ongka social vigilance committee nya besu syu ba ka jing thungko boundary hapneng kasnong barkahima Kahima ban supha be hat tribunal ban rai ne ban pha be haka isi bagan rai kamlong ka basuk na maraki phautli ki jing ya ka jia khapot nilashna ka mediation committee ka jingmut tungi ka long ba ka tribunal barkesti committee kila ban refer syaka mediation committee kalong so important kan digapil kisang samla kisang long kemiru aba kiadon benta ba district administration na ka benta jingya baik dong ki kamsnong kam thau haka imlang ka salang kam tam haka por ka bami kanu ka jingya ka dia la empower ya ki ta kanika ain ka jongi ka ban salong ain na kalian ki dukhor kalian yate honya persyang magamong basuk ban draft ya kani ka amendment ngila entros haki laingut samut ki legal advisor ki jongi bar kumjuru haki special officer ki jongi but lain sautli ki drafting ni compare lang baro dari persyang ban sim ka bahatam ngila asal kulit dia ki
menstep hi haka skit holding kajing mut jungi kalong bagin yo alat ban puli skit holding sngi sajjan le se siu blai rujan mit rice ni matrai bisu tho hi bar what hapo parliament hapo gwan raya ka women recession bill matrai gedeng sal kulit haka tugas step raya ka union cabinet menmit ijongi le ibatang katu im dan problem hawangi persyang ban clarify yagi point arai bikin mau bahagi point baris way bah kajinya dei berka definition kepada naga principal act jongka ilaka admission act 1991 iklan penduk kawairu kasulong isuri arrange ka kabar akabaya dei berkitu ki jing aibor kador bar sinong kador bardong kador ba ka senglong kemi ka seng samla katuli kalong so important ya persyang ban kedau ya ka appointment and succession of chief and headman act 1959 as amended ka appointment and succession of chief and headman kalong clear naga paragraph 3G nginomla bansna ya ka land administration ya ka village administration naga 3G ngalas pensaya ki kila orang satisfied ya bansna tang naga 3F ka bangisna mangi menta hakajinya dei but kajinya thungho bat ki village administration haki hima ru baro khoi kisna ain naga 3G keberitang ka appointment and election ya kata orang pensai kila pun point by point la clarify they are happy tenrei I don't know naman kanu ka tau ba hakapakut ki ong ban pa asli committee ladai ki point baro ki ba pidais lais ni hadin ba pira puli ngila ban clarify ban satisfied ya fi Pidang I daw pada ia kajing kerki kata kalong not justify. Let's say kidon laga jong jorong pelak kumbang keren bilia mentang. Oh. Dalam pidon kanu kanu tiaru ke internet baru kakin bisnis lut. Anyway. Kamli lay kata kadika rukom pelak ke jongki. Tenring ala ong iki ba. Kandon sakat hard amendment. Kandon saka fourth amendment, bring all the points in discuss. Then they come balong menta, we are very sad. Bagi sinong kitrikam klem kanu ka admission rules. Natraw ni kam compromise sikit kam. Ni ayat syakman ban pa sikit ni. But shen in sa submit siya gubernur lang baka DCA. Kabalik sa ngila ban ya discuss siya ban pa siya gubernur. Kita kilong few points ka banga paban pensai pi ba kipai ba kinom sutu baklai ni kam lada piong ba deputy CM in charge ilaka ukram clarify point wise constant kata ba bangila don bor lada nakalang jonga kung deputy CM in charge ilaka point by point la clarify Kim Don Shu dagawai pat ka argument ni ka clarification jonga. Small example ki ong ba kumnu phi amen biang ya ka section 6. Kapay dai bakajing aibor naka tribunal syaka EC. Bapli ki bakla. Haka section 4 but 5 patho. Ba naka tribunal la pa phimhun le syaka EC. Katba ya gitu ki complain Shua kat kendai spak kendai buai. Ka section 6 ka aibor lut hak tribunal. Ka jingmur kan ka amendment kalong yo darang don ki complain. Shua kat kendai spak kendai buai. Boleh ngin aibor tang hak tribunal. Le alang no kumbale ya baro. Ka section 6 ta. Tak kadang isu amen ba kumjuru wat gitu ki complain. Shua kat kendai spak kendai buai. Kam dai isu hatang hak tribunal. Lada pila lalai ke tribunal. Dapi mun wan biang syaka isi kumbala ai gibai ta aturo kim don tisu da kumboi kirais yang ya ka
baga Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 ka klaim kran niya ka paragraph 3G kalong silent ngaong yeki ka kham koridor ban su shimbe ya ka paragraph daga title sendon ka paragraph 3G ka undo Appointment and Succession of Chief and Headman kamu la clear am bagi shimbe na kay 3G tapi mula ban kata apa dia kat 3F clarify lah syai lapan syai tu bah kabangi pa sa kanay amendment Appointment and Succession of Chief Amendment Act 1959 kadi na kat 3F na kat 3G mula bantuat siya administration taruh kila syai point wise Henry ngasu iba tentang kadiga drama Henry isutu bakanika mudur mapi till now no administration rules action senglong kami katu contribution jongki no rules seng samla katu contribution jongki no rules issue certificate no rules kawai ka certificate used for multiple purpose kaju let chapo DC office for kinu kijing don kam kaju let cha transport kaju let cha DC council ka certificate kadong very specific purpose kenang ma ngalai fi small example ubawan pulih hang ni hari kasih jongi usaha tang kajing pulih am umna ban claim barok hoy unong bela migrant laborer ukut tang nong bela am enjoy gibi right until and unless lada ulah di nasional bapa perang ni lebih hadu mentah only single certificate kadang yang it is important amendment bill nginang buteng ya kan ni lada ala ban clarify lut iki point lada gila clarify iki point ki ong pada ba ka kerkitan laisi kerkitan di ban ki pule ya ka women reservation bill apa parlimen ngatrai don kam kan openai takadaw ngas ko ban ong ba kajing ong jongki pada nomor kam don justification ni